U postupcima pred nadležnim sudovima imamo potrebu da i široj laičkoj javnosti predstavimo neka aktualna dešavanja koja se svakodnevno nažalost u sudnicama, postupcima gdje mi postupamo kao branitelji. Mislim da u ovom trenutku, naravno, i to sve interpretiramo na glavnim pretresima i bavimo se tim aktivno tokom glavnih pretresa. Mislimo da je u ovom momentu upitna vladavina prava u Crnoj Gori, da se krše osnovna ljudska prava i slobode, da se krši Ustav Crne Gore, da sudovi na uštrb kvaliteta, a zbog kvantiteta, odnosno zbog ogromnog broja predmeta koji iz drugih razloga donose neke odluke, blago rečeno, preko koljena. Imperativno je da se odredi pritvor, pritvorski osnovi se vrlo često upotrebljavaju, alternativne mjere se ne koriste, stanje u pritvorskim jedinicama je katastrofalno po svakom nivou ljudskog dostojanstva, teret dokazivanja više nije određuju se nego na odbrani i sijaset nekih drugih dešavanja svakodnevnih sa kojima se mi